Prvi dan snemanja v studiu Pol. Zdravo, Miha. Zdravo, zdravo. Šta ima? Valjda. Da. Bueno, yes. Kako se ti? Pa sve, meni sam. A gremo probat pač celo čim boljš, ne? Hej, probamo celo čim boljš, pa če so vmes ustav, se ustav, ne? Gremo tam naprej spet, pa tako naprej, no? Ustav? Ja, je voda. Jaz sem mislil. Nismo ustav. Ja.
zdaj čez cel del. Se pred nami Kapla dežja